Ibi ngibi rero bije nyuma yaho M23 yize gutya igafata ibirobe bya Walikare mu mishishije murabyibuka yaho yarabifashe imaze kubifata abazungu barabacana bamira birabagora birabayobera hanyuma bimaze kubayobera bahite bahindukira bashyira igitutu kuri M23 barayibwira ati subira inyuma bashaka dawa bati none tugiye kurasa mu gikoni kwa Netanyahu bakohereza igisasu kagipima kikagenda kilometero 2,000 kikagenda kikarenga ibihugu kikabinyura hejuru za Jordan kikabizirenga kikagenda no mu nzu ya Netanyahu no mu gikoni ngo ba Ingagi Empire kanda subscribe share comment ndetse niwibagirwe na like Ingagi Empire urubuga rwanyu. Yes, ibihe byiza nshuti za kadasohoka basangira ngendo bavandimwe tubana hano kuri channel yacu ya Ingagi Empire twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana tubabwira ngo murakaza neza kuri channel yacu Ingagi Empire. Nizere ko mwakanze subscribe dukomeje kubana dukomeje kugendana muri runo rugendo aho channel yacu iragenda ikura ya turaje rero turagarutse. Wombonye bwa mbere nitwa Mutwara Sibo nawe rero reka mubwire ngo manuka hasi ukande subscribe ukomeze kubana natwe amahoro y'Imana. Nanone niyo mwifurije nk'umuntu usenga tukomeza musesenguzi ubu rero tuje gutangira gusesengura amakuru aba yasohotse. Twebwe ntabwo to breaking amakuru ahubwo turayasesengura twumva yandi mwumvishe dufata yandi mwumvishe tukayasesengura tugashushaho kugenda dusobanukirwa ibyihishe inyuma y'amarido. Aha turinjiye mu burasirazuba bwa Kongo birumvikana ariko nagari ho honyine tureza dukomeza n'ahandi tugera no mu burasirazuba bwo hagati aho Isiraheli ikomeje guhangana igihugu cya Iran yabahinduye amatongo ibintu byakomeye cyane. Ubu tuvugana amakuru reka duhere mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubu ngubu umutwe wa M23 ukomeje kwavansa ukomeje gutera imbere urimo uragenda ufata ibice byinshi bitandukanye aho urimo uragenda wigaragaza utera igitutu kuri leta ya Kisekedi. Angaha kumuhuza bikorwa wayo Colonel Nanga yatangaje ko gahunda ari ukuraho ubutegetsi i Kinshasa. Bavuze ko M23 yavuze ko gahunda AFC M23 bagomba gukomeza bakagurukira Kinshasa bagakuraho Kisekedi aho bamushinja ibyaha byinshi bitandukanye aho bagenda bamushinja ibyaha byinshi cyane bitandukanye harimo no kugira ubuyobozi bw'igitugu aho bavuga ko bagomba gukuraho ubuyobozi bubi bagashyiraho ubuyobozi bubereye abakongo man. Ariko none hagati aho ngaho Canada nayo yiyunze kuri Amerika aho yafashe ibirombe byayo byo muri Walikare ikabigurisha hamwe na Qatar hanyuma bagahita bahigama hanyuma Qatar gukomeza ibirombe byayo bya Walikare ikaba ariyo ibyigurira Qatar ngo niyo yabiguze. Ibi bije nyuma yuko habanje igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho cyafashe imigabane yacyo kikayigurisha Qatar kikabwira Qatar kiti wowe ifatira ibirombe ubyigurire akira imigabane yacu uyigure nurangiza kuyigura hanyuma niba ubishobora nawe uzayigurishe mbega unukuvuga ngo baguze byarangiye baherekeje byarangiye. Ibi ngibi rero bije nyuma yaho M23 yize gutya igafata ibirobe bya Walikare mu mishishije murabyibuka yaho yarabifashe imaze kubifata abazungu barabacana bamira birabagora birabayobera hanyuma bimaze kubayobera bahite bahindukira bashyira igitutu kuri M23 barayibwira ati subira inyuma. M23 mu bintu byinshi byo muri procedure nyinshi zabayeho mwabonye yuko byabaye ngombwa ko ihareka isubira inyuma ariko ntabwo bivuze yuko itazahasubira yanahasubira n'ubundi ishatse yanahasubira. Bivuze ngo Amerika irimo yahigama irimo irafata ibirombe byayo yaricukuraga muri Walikare ikabyihera Qatar kugira ngo niba ngombwa M23 muti hafashe izabyimenyere nayo ubwo ni ihombi zahomba ubwo Qatar ishobora guhomba kuko byaze kunze ntago mpamye yuko M23 muti ifashe bya birombe bya Walikare yabiha abanyekatar. Kubera yuko M23 n'abakongomani bavuga ko ari abakongomani kandi ubutaka babafashe n'ubwo abakongomani ubwo kampani yahaguze byaba ngombwa ko badiringa na M23 nimba bakongeye bakahagura bwa kabiri nimba M23 ishatse naha nuwo ishaka
aha rero byagorana biri muri wa mujyo Kisekedi yababwira ano makampani ayabwira tumva umva kuri gahunda iteye mu inzira ya M23 ishize kudutera namwe mbirukana mu birombe nuko ngo nimutamagana M23 nanjye muramvira mu birombe nuko ibintu byari bimeze. Aha ngaha rero Amerika nimba yarebye gasanga wenda bizayigora yahisemo guhita ifata bya birombe byayo ikibyigurisha Qatar, ubu Qatar yazashya ikashya yakunguka ikunguka, ariko ubundi gahunda nuko ko bayipanze kandi ngo nuko bivuga gutyo ubu tuvugana Joseph Kabila we muri Kinshasa aratekanye, muri Goma aracyatekanye. Murabizi ko yaje mu gace akabonana n'abayobozi benshi batandukanye, ubu ngubu ameze neza aratekanye nta kibazo. We yanze kugira uruhande afata, yanze kugira umwanya afata, yanze kugaragara nk'umuntu uje mu buyobozi, ahubwo yaraje abonana n'abaturage, abonana n'abihaye Imana, abonana n'itsinda ry'abagore, abonana n'ingeri nyinshi zitandukanye aho bagiye baganira ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma byaje kubyara ko yahisemo kwituriza akigira umunyamahoro. Ndavuga Joseph Kabila yibire munyamahoro arituriza, ubu ngubu n'umupasifikateri rwose witurije kugira ngo arebe yuko igihe cyazagera habaho ya nama izahuza abakongomani bose muri Kongo, hanyuma nawe akazaba arimo, kuko urumva byanze bikunze nubwo Kinshasa bamurega ibyaha byinshi, nubwo bamurega ibintu byinshi cyane no kwifatanya n'umutwe wa M23, ariko we yababwiye yuko yavuze ko rukuza gusura, nubwo yari yavuze ijambo rikakaye aho yavuze ati ndamurutse nk'umusirikare, ariko nyuma yaho rwose yibereye nk'umuntu waje gusura, arasura. Ubu nta muntu uzi agenda ye, aha. Andi makuru twasuye ibinyamakuru byinshi bitandukanye, urugero nka Al Jazeera, dusura BBC, The Times of India, Times of Israel, The Times n'ubwo hose twagiye tuzenguruka twabasuriye ibinyamakuru byinshi cyane kugira ngo tuha amakuru atari ivumbi, tuha amakuru yuzuye, amakuru mazima, amakuru atomoye, amakuru meza asesenguranye ubuhanga nta kubogama. Yes, ubu tuvugana imijyi ya Tel Aviv, umujyi wa Haifa, umujyi wa Tel Aviv, Haifa byo byagiye hasi byabaye amatongo. Ubu tuvugana Haifa, murabizi ko hari ibigo byinshi bya gisirikare, hari amasantre atunganya ibikoresho bya gisirikare, hari ahantu ko n'ubu usanga hegereye numva na amajyaruguru y'uburengerazuba bwaho yegeye n'igihugu cya Liban. Murabizi hari ahantu rero hari menace kubera ko hakundaga kuboneka umutekano mukeya, leta ya Israel yaragiye iharunda ingabo nyinshi cyane, iharunda ibigo byinshi bya gisirikare, iharunda ibikoresho, ku buryo hari ibirindiro byinshi bikomeye, ku buryo none ngubu byabaye ngombwa ko Irani itagatinga. Irani yatagitinze ipima neza, ibipimira birengera neza aho yahagararaga. Muri Irani ibibazo no guhagarika Tehran, muri Irani ukohereza igisasu milimetero birenga 2000, igisasu kikagenda neza, wagiye kipimye kikagenda neza no kunyubako stoke y'imbunda iturika. Ibaza nawe mu 2000 gufata igipimo cyo mu 2000 ibirometero 2000 igisasu kikaza gicunga neza, kigata kibataba, kigataba abantu. Ibi bintu byerekana ubuhangange bwa Iran. Ubu hari umuntu ushobora gutajyaho gatavuga ngo ngo ubuhangange n'ubuhangange bwa Iran. Nayo ibaza igihugu gihagarara mu birometero 2000 mu gihugu kikambutsa ibisasu bikanyura hejuru ya Iraq, bikakomeza hejuru ya Yemen, bikaza kugira ngo nawe urebe, nawe umva ariko urugendo rwose ibirometero 2000 igisasu kikagenda no mu nzu kwa Netanyahu ku buriri neza ngo pa baje kandi bagati none tujye kurasa mu gikoni kwa Netanyahu, bakohereza igisasu kagipima kikagenda kibirometero 2000, kikagenda kikarenga ibihugu, kikabinyura hejuru za Jordan, kikabizirenga, kikagenda no mu nzu ya Netanyahu no mu gikoni ngo ba. Urumva Irani bwa bwirinzi bwa Irani, bwa bwirinzi bwa Israeli, uburinzi bwa Israeli bwabaye amazi. Kubera iki? Kubera yuko Irani yazanye ibikoresho bishyashya, yazanye imbaraga zitangaje. Ntabwo bari bazi ko Irani iteye kuriya, ikomeye kuriya, ifite imbaraga zingana kuriya. Wapi?
bo bari bazi yuko Iran ari agafuka ivugwa rimwe bari buga kubite kuri abahise bica bari abayobozi hanyuma Ayatollah Ali Khamenei bigata bimucanga byamara kumucanga akabura ikintu akora akabura ikintu avuga bigata bimuyobera n'umutegetsi bwe bikaba ngombwa yuko babuhirika ariko ndaje mumbibutse bishe abantu baba boss ntabwo bishe abatekinisiye ba Ayatollah Ali Khamenei kubera iki kubera ko Ayatollah afite abatekinisiye nuko ngo nawe reba ahantu ukorera nibuyo nakubeshye reba hano ukorera reba abantu mukorana reba ibintu wirirwamo nurangiza umbwire umuntu wa raporo ari wowe utegura raporo ari n'uha raporo mu kazi kawe ninde urenze umuntu urenze ni wowe utegura raporo wewe umutekinisiye bari rero bishwe bari abajenerali n'ibyo gukope bari abantu bakomeye cyane bari abantu bafite kuvuga rikijyana mu buyobozi ariko nanone bo bariya nago bari abatekinisiye bahabwaga amakuru bahabwaga raporo nimba kuri ubutasi yahabwaga amakuru si wowe yataraga nuko ngo abari bayakunda amakuru yazamukaga yose aracyazamuka bivuze iki bivuze ngo niyo mpamvu ubona Iran itajegeye iriya nagarika amasi iriya nagari Hezbollah baranaga n'abahautis ijya kureba ugasanga abantu bari kuri komishoni babazi papasi ya mishoni ni bakeya ariko ku buryo bishe ubaciye umutwe ukabazahaza ariko rero nanone kirani igihugu ikindi twibukiranye kubera iki twatumenye ko Israeli n'abambari bayo bahora bivuga bagaragaza kuntu bakomeye bagaragaza kuntu bakaze ariko ngo bikaba byabacanze impamvu byabacanze nta kindi nuko basuzuguye igihugu kidasuzugurika Iran n'abaperse yuteye igihugu abantu bose bagerageje gukoloniza gifite ubukungu bungana kuriya gikomeye kuriya bakagikoloniza bikananirana nibyo Ayatollah yabasobanuriye yarababwiye ejo bundi aravuga ati nabo barabizi yuko ubwo yavugaga Amerika n'inshuti zayo ubwo none n'Abisirayeli bumva barabazoniste arababwira ati namwe barabizi yuko baraze baduteye twafungura amarembo y'ikuzimu twaje tugafata imijyi nka Tel Aviv tugafata umujyi nka agace nka Haifa tukabisimangatanya ubu tuvugana imvugo niyo ngiro Ayatollah Khamenei uriye ni mubi cyane uriye yaragiye afata umujyi wa Haifa arawusiba nabyaye bya gisirikare arabisibanga aragenda afata ikibuga cy'indege arakirasa aragenda afata indege ya Netanyahu arayirasa ibaze naho umuntu upima indege ya Netanyahu ari mu birometero 2200 ari Tehran akarese Tel Aviv ibaze naho uwo muntu aragipima neza aravuga ati gende urase neza ku kizuru cyayo hahandi ku munwa kwijigo ariho igisasu kiza kikicara igisasu kiraza neza kiricara kikubita neza ahantu Netanyahu akunda kwicara Netanyahu anakunda kwicara ibaze nayo gipimo bivuze iki bivuze ngo Iran ntagaragaza agafuka ivuga rimwe ikindi Abanya-Israeli bajyaga biyemera bavuga ngo dufite ngo ubwirinzi bwa gisirikare ubwirinzi bwo mu kirere ubwirinzi bukomeye ngo dufite ngo R1 R2 R3 Iron Dome iki ngo zatangiza abanyamerika ziriya zose zabaye ubusa imbere y'ibisasu hari ibisasu bikomeye cyane hari ibisasu bindega kamere Iran yikoreye Iran ni igihugu giteye ubwoba ubu tuvugana waruzi ko bananiwe cya gisasu cyo nyine bitiriye Suleiman uri yabishe Qasim Suleimani ni igisasu bita Sheikh Qasim Suleimani aho Suleimani niyo kongemo kugira ngo urushe kuryoha kubera yuko Suleimani niwe bitiriye kiriya gitero ubundi Qasim Suleimani murabizi ko ari abanyamerika bishe ngo mvuze Amerika bafatanyije no kuvuga n'abongereza bafatanyije n'abanya-Israeli bari abantu bose bamatse ibihugu turabizi bamatse ibihugu bishe Qasim Suleimani byabajanye abanya-Iran ku buryo bahise bamukora igisasu kakimwitirira bakita Sheikh Suleiman Qasim Sheikh Qasim icyo gisasu rero ni kibi cyane uzi ko kiza yuteye gisasu kiza kikajya kuri R1 kikanyuramo R2 kikanyuramo R3 kikanyuramo Iron Dome amazi sadi y'abanyamerika umuyaga cyangwa no kuburiri bwa Netanyahu ngo ba kikada kikubitaho ubu ngubu tuvugana byo Israeli yabaye amatongo aho bita Tel Aviv unguno n'urahagira ukagira muri Gaza ubu turimo turita Tel Aviv muri Gaza urimo urareba amashusho muri Tel Aviv ahantu hari umujyi mwiza kuriya wajya kore ugasanga wabaye amatongo ukibaza ata ahantu ni muri Gaza hande abanya-Israeli bahinduye amatongo nabo ni kubera iki bitewe niki ibintu bakoreye abanya-Palestina ibintu bakoreye abantu bo muri Gaza ubwo nabo twavuga
naho twavuga ahandi aho hose batakoze niyo amabi. Muri Syria baragiye bakabicara abantu, muri Liban bagenda bicara abantu bose baragiye barabicara barabamara kugeza ubu ngubu West Bank ubu ngubu West Bank noneho barayigaruriye, peteroli yaho nibo bayicukura, ibintu byose nibo bitwara. Palestine mbega barayishimuse, no kuvuga ngo ibintu byose barabishimuse babigize byabo. Ariko rero Iran yari yarabibabwiye, yahoye ihorana bya bintu kandi n'ubwo iracyahora n'ubwo tuvugana. Nkuko Ayatollah Khamenei yavuze ati ngewe mfunguye umuriro, uzadushotora nzafungura umuriro. Bageze ngo arababeshye, yafunguye amarembo y'ikuzimu. Umuriro wazamutse, ubu ngubu uri muratwika. Biriya bababwira ngo Israel izibeshya ivuga ngo hapfuye ngo abantu 3, ngo hakomeretse ngo 4, iriya mibare ni yabinyoma. Mbwira kuntu wasenya umujyi ungana kuriya ugafata Tel Aviv, reka nifate Tel Aviv yonyine. Haifa abasikire batikiriyemo barapfuye barashize ngo bari biringiye bwa bwirinzi bwabo. Ariko umujyi wose Haifa hasi, Tel Aviv hasi, ahandi niho none hajya hakomereka gake nyine babaho. Ariko iyo migi niyo bari barwaye, ni nayo Ayatollah Khamenei yari yababwiye umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Va kuri bino Trump arimo arivugisha ngo tuzi ngo ahantu ngo Ayatollah ngo twamwica, nimba bahazi bamwica. Impamvu nuko ararinzwe. Amakuru agera ku kinyamakuru cyacu Ingagi Empire avuga yuko Ayatollah Khamenei arinzwe n'Abashinwa. Arinzwe n'Abashinwa. Niyo mpamvu Amerika ngo kimara kubona yuko itazamugeraho we yahise ivuga ati reka duhishyiraho cya gihuha tubeshye ngo Mossad nubwo utasinyire bw'abajya Israel murabizi. Yahise bivugisha mu Mossad ngo yarigiye kumurasa ngo nuko ngo Trump ngo arabyanga. Babonye ko twabavumbuye, babonye ko twamaze kubimenya ko bamunaniwe. Hubwo Trump atavuga ngo reka ngo nago ngo nago ari byo babujije cyangwa nago batajya kwivuguruzanya, bagenda bavuguruzanya. Twarabamenye ibihugu biraciriritse byari kera. Kubera iki ino ntambara barimo bararwana? Ntago barimo bararwana na Iran, no, barimo bararwana n'Abarusiya, barimo bararwana n'Abashinwa, barimo bararwana n'ibindi bihugu byemeje kubakanda bikababwa biti ndajya mbibutsa kandi muributsa umunsi muri ku munsi Trump Amerika reka yivuge Amerika mu rusange, Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, by'umwihariko Amerika n'inshuti zabo aribo biki n'Abongereza. Trump Putin yarabibwiye ati igihe cyo kuyobora isi mwenyine cyararangiye. Bivuze iki? Ntabwo kwari kuyobora isi komuteri, ntabwo byari kuyobora isi hoya, kwari ukwibisi kuyobora isi. Barabasaje barayobora bati nukuza biba batwara amabuye y'agaciro, batwara peteroli, batwara buri kigo cyose. Bari abagabo nibo kwaze kabanze mbabaza ubutaka bwabo burera, ubutaka bwabo ntibwera, ntazaho nose aho gore kabanze mbahuriye. Ngiye natangaye, ngiye kumva numva ngo Ububirigi ngo ni hano hacuruzwa ngo diamabwambe. Mu Bubirigi bagira iki? Munsi y'ubutaka bagira niki? Ariko kubera ko bafashe ibindi bihugu bya Afrika byinshi bakabyigarurira, none Kongo yo noneho barayicukuye yitwa ngo ni Kongo mbirigi, Kongo y'Ababirigi. Ibivuze iki? Bivuze ngo hari ibintu byinshi badutwara twe tutabizi. Ibi bintu niyo Ayatollah Khamenei yanze. Arababwira ati umva mbabwiye Iran ni igihugu gifite sovereignty, tuzarwana kandi uzashaka kudushyira hasi tuzamushyira hasi. Rero reka nkubwire wowe waradukurikiye kwavuga byinshi, reka nkubwire amakuru ni menshi cyane. Wowe reba hasi ukane subscribe ukomeze kubana natwe ku Ingagi Empire, ubundi ukomeze kubana natwe. Byabyiza unabanje like, share, comment, ubundi tugakomeza kubana. Ibihe byiza rero basangiye ngendo, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ciao. Ingagi Empire. Kanda subscribe, share, comment ndetse ntiwibagirwe na like. Ingagi Empire, urubuga rwanyu.